وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi wasallam kazao: kada neko od vas zaspi, šeitan mu na potiljku zaveže 3 čvora i pri vezivanju svakog kaže: pred tobom je duga noć pa spavaj. Ukoliko se probudi pa spomene uzvišenog Allaha, odriješi mu se 1 čvor, pa ako uzme abdest, odriješi se još 1 čvor, pa ako klanja, odriješi se i 3. čvor. I on osvane vedar i raspoložen, u protivnom osvane lošeg raspoloženja i lijen.